And then see more about Adom TV bedroom jumedi so a health tips na yede bro 5 minutes yen che yeda mo se papa ne mo support money aso 5 minutes no say yen che kura na yewie faster than my endpoint homeopathic clinic on other romenti yenya nim defo no ondi nkomo e wa pomdin mu nsemu oguso ye free scan no ama mema no prostate tumike ne be ye odi ni sisi ya lab de e ba obetua bi sanso na wo hwe ye funu no mahwe awudie no se bibia nso ye cameraman nso de no eno so scan no onyo hwe lab de obetua bibia point homeopathic clinic ya we bia offer no obejo so 0244867068 enne ne na wochi mu nso yenya Dr. Dubuatin point homeopathic clinic ene ye ba be di nkomo afa insomnia ehho wo ho so ntumi na no mana yesi ye de naka kra me ase me de naka ti dogwa ha oni ye bedi nkomo na wotwe mu menyi free ha maka cho say anytime bia obeti apomuden ho asem bia no intune of ni tie e bia ne mfa ho ba obetie amobi dog na so mu akwa ba ye da se pa say na wotwe mu oni ye esuade insomnia ye kan insomnia na e condition ben ha yo me da se be chia ahwefo ye ka se insomnia na che se obi a ontimi enna na ose yete ase se nda emfa so bibiri wo so nyakopon kura bible mu no kura no se bi yese nyame bo ewiase nyina no ode enansia ebo ewiase owie no ode one day ehome enti nyakopon kura no obo oye obo ade no ehome sa ni nipa da sani no medically no ehia se yaye adwuma no ehia se ye be rest na rest ne be rest no ene say the medical in the advisable and say a day ni nyina 24 hours out of the 24 hours no emu meet don hwere and what trick in any pada sani also ultimate da na the enti also da no say obi oda na oda ya bibi e say immune system onam dua na kwa wa no eboa ebo ye ho ban free yade ye ho no o hyemu kena enti obi oda yie pa yade enta mana kwan ho na se ye na ya na ye ka se obi ntimi na de ye pa che ne se nipa bi wo a obi wo a obeda wo ye so wo da obepre sa obetuma da ho be 9 pm obeda na bo be 12 na 1 wow enti wo se obeda no na nka 8 hours no a wo se ke nipa da se ni wo da in a day no bo so ada bia be 4 hours that is what the naka say 4 hours obisu wo ha obeda okoto wo no obeda enso abobe 12:1 ne nani ate obepre obeye dai dan ho beda dan so ono so ntimi nda eno so ye insomnia ye kasa no so eno so ye disorder let just say medical condition okay obisu wo obeda ba meet don hwede ba ku bia na nitimite na nitia obepre kakra be 1 hour 2 hours no asada kakra oha na ni asati nti obi bi na ni betima te be se emprebe miensa ekosi asana ade achi nti ade be chi no na nna no dodo no a wo so ohia no a ebe boa no na sai ni pade se ni wanya sa na eno no koba sa no yeso wanya medical condition bi e fe ne say insomnia enti insomnia no eye sleeping disorder the ni pade se ni se de sitie no yese medically no sank wanya mfie be se 30 years ya medically no also what may use be say 10 years na what the other when you feel say 30 years ya so what me use also use mu be 10 years there also what the other na be dey na measure the other measure ni na say in a day no what me nya enough sleep be say at least 8 hours unya 8 hours ya na nya me bua na say wo unya 8 hours ya we by the time benya 30 years na benya 9 years na we unya 9 years we mu be emfie be miensa na de ada unya 60 years ya also ultimately 20 years and now also the other that is how medically no that is what is accepted and it nipa bebre de ka na wo de enaka e wo wiase ya honam dua no e na betua we ye fa nkokot ya wo ka bi wo ha wo de obi ka sikaka wo se me do kokot awakoje we nana the on fan court na the oba yawo no essence o de court that my number no end point to be particular ne go china ye beto aso e sleeping na enna e very good we nipa na won timi na
ɛyɛ condition a wohia sɛ wohia ho solution deɛ how bia yadeɛ bi how bia wobɛfrɛ endpoint homeopathic clinic ɛwɔ number yi so 0244 86 7068 0244 86 7068 endpoint will be bebree kuma se takra de tachima endpoint ho nyina. Dr. Duboate na yete den kanunti na wotwe mu nkomo kan ye ho na ochena nyame yadom a yebeto aso 5 minutes ye nche fasedama endpoint homeopathic clinic won wadaro mo ochena adepache ne won kwa yebeto aso da CBM samu akwa abado badum TV bedwam dwumade yi so yeda se papa mre ne adaje a bribia no wode maye yeda se so waje ye ewo fie ne wo offices ne mo cars mu so be wo Facebook/Adom TV Extra obi wo YouTube Adom TV Tube yeda se wo fie se wo Go TV a channel no ye 119 and a DSTV so ye 280 yeda se health tips no medam wase se mojebre na mutie wiki mu nyina Insomnia wadaroma kaye ho ne ni sa nkomo kakra mre kakra bi abenya bia no watumi ada ahwe ho ye ntisa wana enna no abefo so amoada kwan ben a ahwe na yare bi abo wo yare nso a hu se efie na niema ye wonwona ntimesrew obi a ye busy Thomas ote no otongo ese oda na time ma ho wana kra na oba akokra na oba brewa yana kakra na enum nso na ye exercise kakra won se brebia no aye kama fefefe nti ochena sa bre no 5 minutes ye nche na ye ntoa ye nkomo no so frɛ endpoint was 0244 867068 0244 867068 so we are nko ade a ofrɛ no a obejo so medi afia amankwa tamaklo na ye joada